Langtuk Thepia Center long ta polling station akimi longlo. Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Arideng lo ke Charlie Ahem long e ke sompo. Dipusing Hason petrol pump along jang tu get high amen pen radapan make ring lor kachong thui. Kardong pini prime time birta long pen lisang pi marvelous rong parpi. Nonar juik tha birta angton pen. Ningkan phoke ba jak keng pen kidam wood ke chokdam badong center long kibangji Assam Assembly kilega hot pen langtuk thepia rat methang center langtuk thepia long si wood chijok iglong pung. Langtuk thepi puarong nang litum arjulong ik horlo tema. Labang sorong along hello nokbe thong teron akayalamo asim sapen non puanta phurkimo long kedo chirap lok. Labang sorong pulote langtuk thepi arong lo. Bang sorong kedo dim lake amreng constituency arlo along si kedo. Laan chot kali ihi nanat pen jong si langdam lo pulote soplit chira along ri angkang along si kedo. Langtuk thepi pulabang sorong ke sengalam le langdam pulote district ke hangji alam madu ta halaso auwe akaya hot kacethan kabilang alam lo. Bonda donatum vote ke jogje dim awar sai avilang. Bangso pena jog kilometer please so se ajak kahilo badong along si vote jogdam bom. Ningkan phokep so se ningkan gari motor awar sai le pulang ma. Alang litum keng pen kedam kacepaduk hektik pen si aphong tin kilega hut sita vote jogdam lo. Lapusona por hut isi pen isi akaya owe wang bom dam bom pen pining suri hini ra ingkoi rapli anikan ansi labang suarong aphan polling station le dam lo. Birta tengke kebangji suri hini ra ingkoi ra trok aningkan Assam Assembly kilega hut pen alang litum methang arong along amasi vote jog longpo. Labang so lam lang tuk thepia rong along inut rada sai klembang barilong terang pen KarbiAnglongLIVE Executive Editor rongbong terang aphan kepachini pon alam lapuson hello. Nili media thengno along kewang nang kok alam the lapuson hello kedam tang ningkan phoke bajak aningkan badong along an nilitum paledam pen vote jogdam lo. Pini nadak media thengno kewang alam thelason hello nilitum lang tuk tepi asantar don soksil kau rahini hem tundu kesombong penitum kedam tang kisung alam thelason hello itum ningkan phokep kedam tam ali election an ke ningkan phokep lo badong pia song yokda lep winglong si yokdam bom lo kasi pini ani bangke nitum ladak Bharatiya Janata Party nitum homosti amreng homosti IM dina terang pi nang bor idun nang lang dun pena joine pini ladak lang tuk tipi long same pia sakimi 125 nombor an long pono asini tum lang tuk tipi aras same pini an bangke Labang solam ahok tema donatum bonta apoilitum angjir sang PM Rina terang pi akang hona joine pensi pini arani badong an kedam nang jialar mithang ahem thikub along amatsi vote jokpon longpung. Labang so ang deng rara hirjume ke long abang ke alangli longta pedona. Center isia vai kangarat kedam tanga pora kisung ang bong piniarni hem thikubalong amat vote ka chejok long ji labang so birta ke long pen ningkarong amekri abangsi pini koan lo nelo pusi KarbiAnglongLIVE arat aphan pachini pon. Tang kisung malson hello niltum badong piasalong bulka yodam pi niltum dak don thom arat analu buyodam pi hem kakuru atum dusini tum penan la don thoma hormu horta kalukson dolo nasi hasun penestum rong dak santasi cingwai si iltum ta PS nangi pu matasi cingwai pensi pini anbake iltum kehang ateng pen sokar tum nang klem pilo kapen iltum pini ad bangke longlo si dalang tu piaran bang an same lingrong Ahok pet labang so center along pen badong along vote ki jogdam cheng ahot don thombak aphai vetlang. Tangte rong pen vote ki jogdam aphia kisung ason kubi pilo kachetong.
Damtang lapon aningkan apor badong PS along vote ke jok dam ka cepaduk pon angbong non emithanga hem thikku balong pinipen vote ke jok pon long awar sai ke long aputhak langtuk thepi arat aning aklong alam the KarbiAnglongLIVE aphan kopi ason lo nang kapachini dun badong na yapon nang tu mithanga rong masih buci orang puni rong ma ni rong ik lo emithanga sur hem long chi yok ik lo po no ne badong dam yok fa ko ni tung ani Churu lo, ruling party atau nang kira bajanya damtang badong paalo ne kapos to ningkan paano kahila duna tining kene mo election lihin pen ningarong lo cedonan lo nang pen putha sona taksini lihin pen ta ansusi ningarong kacipi dun thulo masih kado kawe non ke bang jilangan tai le tum unan bang ke mithang jagat mithang arong mithang hem ti koblong si le tum bhut jiok long pola bang ke ansu se e tum lang tuk thik pya center phanta chuning rilo e tum claim paminang po dam paminang po namihin putha lihin de la sa puthak ningarong tik lo bhut ki jok long sa dak bhut jiok long pot ke ni tum ni de la ra tum ta la bang sa puthak ningarong pet ado ko anta News report Rongbong Tirang KarbiAnglongLIVE Matijong ni Pioneer Kebar ni Balipathar Higher Secondary School ahem along Puthot School ahem kimi ki kimponji apha Deputy Speaker Dr. Numal Mumin arideng penlong e ke sompo Lakhain ko rahini Sarupathar MEC constituency ke parlo Balipathar Higher Secondary School along under RIDF scheme pen long e ke sompo Sonsi Jaimeg along MEC Kadom Terangpi Board Chairman Silar Son Rongpi BJP Mondal President Lokhiram Rongpi VDC Chairperson Alice Teronpi Nashing Ronghang Mukutirang Mojadar Anparta Man Penkido Kethegiding Atum Chetongdo Aduntu RIDF scheme pen Bukajan LE Angkang Thongnokbe English High School number Adarsha Borpathar High School Santipur High Huita Long E Somponji Puta Jaimek along Pachetakpo Balipathar pen Projenterang KarbiAnglongLIVE Dipu malom kido petrol pamalong radaphan jangthu alar lang thairong jangthu pen lang ke pangwui puhai alam ke lam kimi kalilo kidam tang alam le chet handam pustame arnisi nini hangjo jopo aphi ingsam thuri lapuson si theglong bonda radatum arni wangta lapusi jangthu nambomlo thabomlo madu phanta kangsai paso dakpuke theglong le Dason thosi matijoni phai troxy arni kangsam por phai narke papor le thota dipuman jagat chelenga towar PRI rongchitim food marda thengno singhason petrol pamalongta lapuson thoralam ki klang thulilo Hyundai Creta gari jangthu ke pangpen capacity ke lin phokep anwet bonta bangso petrol pamalong jangthu ke thai hut ke lin trognar kep thaide ra phita lengun e pusi lam klang jangthu dong thawang lo hamo ke ni jangthu thabut ke 114 km san ke dami phando lang mane 26 dolang aso phi ni 3500 jangthu dak thap lo 3500 jangthu thap 8 pen alom so aprang andam lo amar half tanki be ene ke 3500 pulate na full tanki le kai nei hardly one stick son basi abat do chonai non bangke half tanki be lo amane return che bang thu lo return che bang pen 500 thap thu lo aso phi ta meter ar luk le pa jut si bang ni ang lo full tanki thamo ni poisang bipopu si full tanki ke lai phan aru 2800 jang thule thuro du chok lo means all on the total get 3500 plus 35 liters lo so 5 liters up to lo 40 so aru 28 means 6800 ajang thu la so kreta long jang tena legaria capacity petrol capacity kon petrol ke maximum 45 si jangi 45 si jangi tame non kimi ke thap si 68 thap thu de lo la so prang ta 114 ke dam meji jang thu dolang so aru 6800 jang det la pu polo 80 liters capacity si lang det lo Api ke pangsam je phan police tum wangsi bangso petrol pamalong manager lapen inut employee phan ne ponsi chpari dengpo Pinpur me bike ke bag helmet ka chikup kateng ni lapen auto ka chubega tum masab bag parking ke chok chianta police tum kang check ke ther ke hap fine ke lapsonsi jungjung kidugara ratuma phan police tum ka chinek bonta hala petrol pamalong rada phan make renglor ka chong thui paruhum theglor apida DC SP magistrate anparta taxation department saipu ke hoyatum thangnat sodak
akang sai pipida da son si theglok এটা আপোনাৰ 50 লিটাৰ টেংকি হয় 50 লিটাৰ টেংকিত ম্যাক্সিমাম আপোনাৰ 3500 বা 4000 ফুল টেংকি হৈ যাব লাগে ন তো তেখেতে কৈছে যে 6800 रुपीसৰ তেলে ভৰালে তো 6800 অলমোস্ট 114 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ ৰেঞ্জ দেখাই আছে আগৰ পৰা তো যদি 6800 তেল ভৰাইছে এটো ওভাৰফ্লো হৈ পৰিয়ে যাব লাগিছিল তো হলেও তেখেতৰ টেংকি এতিয়া মানে হেতু কাৰণে আমি আনিছো মানুহ এটা বৰ্তমান মেকানিকে খুলি আছে তেলখিনি ওয়াশ কৰাৰ পাছত চাও কিমান লিটাৰ তেল আছে কি নাই তেল আউট হয় এটো গম পোৱা যাব আৰু এনে 50 লিটাৰ টেংকি হয় 50 লিটাৰ টেংকি হয় তো তাত 6800 ৰ টোটাল তেখেতে ভৰালো বুলি কৈছে তেল মানে পইচা দি কিনে 6800 रुपीसৰ তেল যদি ভৰাইছে তেনেহলে এটো মানে নাই কলে আপোনাৰ 100 रुपीस কে কলেও আপোনাৰ মানে এটা 68 লিটাৰ হৈ আছে অলমোস্ট ন 6800 যদি তেল ভৰাইছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ তো 100 रुपीस কে ধৰিলো আমি 68 লিটাৰ হৈ আছে 68 লিটাৰ পৰা অলমোস্ট তেওঁৰ টেংকিত আপোনাৰ 3 ষ্টিক মান আছিল তেল মানে 100 to 100 আপ কিলোমিটাৰ যাব পৰা ওপৰত আছিল News report KarbiAnglongLIVE Prangsi kaching hon KarbiAnglong ara do an la pen KarbiAnglongLIVE news channel ke lang ra do an phasta me nilitum KarbiAnglongLIVE news channel hin pen kardom na pager iglo kardom nangli beha be para hin la an su si kang thur je phan ninghang ma nangli news channel la jakong pen beha nat ki phrang do je phan ninghang ma jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE news channel along humri igra warsai ke me choen ponik tha nangli beha long ki prang dun chia phan joy ke la pen ador jum hek pen nili tumalong advertise our sai longji labang so our sai ke longji phan humri ik tha KarbiAnglongLIVE news channel along angton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 la pen 7002121784 along Humri Igno. Pinini jang KarbiAnglong arlo rongkhang constituency ke parlopon rongkuroya hawarlong kedo monduli throkatum aningkan wanga son thak thak pining le thot setame alira lon che pipen chingrum si advent Christmas katalon pon. Lahelo ningkan suri hini aprang Bethlehem rongsupi chainonga roilong kape jogabang hempu jisu pirthi nangkahache arong supilo. Christian adhorom ke kroya raratum anke piniarni ansitame jisu amhang ke thek arni aphan arni ke thepu hok ponsi matijong ni pha ingkoi raphorni nangli lia prang sitame ningduk ning oi do anpen mate ligbuk ligwor do ansitame ke pa plengji aphan advent Christmas katalon pon ajaimek sitame dekpon ttc ningkarong ningket hepen kidoji aphan JCCR mate Joint Christian Committee rongkuroya tumpen tame advent Christmas talon pon lo JCCR pen bangso advent Christmas katalon pon amaya long Ronjit bepen mai chari ponsi JCCR along ki japon atum an lapen mondoli trok arong asar pastor dikon lapen mondoli arlo kedo anatum chitong dunsi RD do jot pen advent Christmas talon pon along aliralon chipidun advent Christmas katalon pon amaya long aliralon ki pidun thu muchoji aphan arnam aphan kero alun pen amondoli tin atum setame kero alun pen arnam aphan anong pathei pon halapu me pi ke do una hu JCCR pen Bible kangthir along pen athipi ki ripon lake inut kangthir et anim supi oso chophat hepo lapen amen Emmanuel pusi hangpo Isaiah angdeng pi troxy angdeng so grapely along pen NJKBA Youth Secretary Reverend Sonjit Ingleng pensi than paklar pon bangso me pi mesen pen ke pachun pon along JCCR mai phu pastor Ronjit be chunbang pastor Rajan Ingleng bidisar Doris Weliti kathar lapen claim rapet arisang holapen ronga sar tumpen chirap chitosi mesen pensi mai pichun pon Jesemet bangso advent Christmas katalon pon amaya puthak JCCR pen KarbiAnglongLIVE aphana ke thandun alam thile arjupon sina ini kumdak kapeman ponke lada rongkroi hawar mondoli throkdo garo karbi jalan pepen lase Yesu mateni kan samari chuwangi ku alam abang kutim tame labangso ningkan sam ari chu ke bangi aphan dimplong ke sai pen kedeng pami thik aphan si nitum pini labangso sai deng polo lapen labangso sai pen jo KarbiAnglong angkang pi aphan tame dum kopi than kan tungke la ningkan sam ari chu ke bang pen jo la katu kopi angkang pi tame ningkan sam tapusan si pleng grup tapusan te nitum makaba Dongkam kampen wikibe KarbiAnglongLIVE
Nihang Karbi Baptist Association ke parlo Koilamati Mission Sub Center angkang kedo kadokoi monduli nar kepla pen fellowship hini chelang pet pen matijong ni phai troxi bhomtiar ni adapor phai crazy pen Daygrum Baptist Church alongsi pre Christmas alira lon la pen misen pen talon pondo Pirthi adang da matijong achiklo nang lelote akhai kaprek hempu Jisu Kristo phan ke kroyara datum an ning cheparong pen pre Christmas talon pon bom bang bomsi pining let hota Nihang Karbi Baptist Association ke parlo Koilamati Mission Sub Center Koilamati angkang along kedo monduli lapen fellowship atum chingrum pet pen advance Christmas mate pre Christmas aliralon me pik pen talon pon long pamil at happy kang tinga jo kita maradatum thedung akatheang theglong ai sayang ding pisir kep ang ding sohini Maipu NKB Evangelist Koilamati Mission Sub Center in charge Edson Taro hin pen mai chari pondo Kiro Karcho Daygrum Baptist Church Risonim Sohin Pen Mai se kaphan luncheto ke parjupon lake Arlong Pira Baptist Church amonduli ahin pen Jumesen parjupon lo Kiro kipi angdi sia kardom jang etlang so Baptist Church a pastor Prodip Tok pen Japon Kachisig nay alun ke parju Chehar lang so Baptist Church Sunday School klim sumarato mahin pen parjupon Karbi Anglong ben nong nam kache thangklong gospel alun sipo Matthew rong pi che tong dun si kache tong arada tuma phan an jumisen pen arna malunjir parjupo Dan ke pangrum number Baptist Church Risonim so maya hin pen pachun po Dan arna maphan ka hodai Koilamati Mission Sub Center dun mai phu Daniel B Bible ka pohri pen kardom Arna malam ke than pon bang Longdon Baptist Church Senior Pastor Reverend Benting Terona hin pen Kangting puke ili hempu Jisu Kristo ke pirthia thak ke wangke munir atuma pa phai pen ke pa jogji phansi Bethlehem arong along pirthi nang hachelo lage pirthia thak akhei 3 munit puatum ana pharman lo pusi phan pajermi pondo mai ki jodahut Arlong Pira Baptist Church Evangelist Longki Terona hin pen kardom japon si mai pijut pon aso mai long kachitong dun NKBA Mission Sub Center Koilamati jabang atum amai phu Daygrum Baptist Church dun mai phu Daniel B Inglong Ikpi Baptist Church, Chunbang Bipin Kro, Arlong Pira Baptist Church, Rap Chunbang, Welson Teron, Rong Tharvey Baptist Church, Dihin Rimbang, Roton Teron, Nambor Baptist Church, Chehar Langso Baptist Church, Prayer Center Abang Phi, Rojuni Tirang Pita Chitong Dunsi, Keso Atum Aphan Lapen, Ningkeme Pen Dihin Kachipi Atum Aphan, Arna Mahirjume Hangpipon. Kadukawe Bang Pharup Hosusi Arat Armu Chitong Dun Rinti. Sir Nangli Kelada, Koilamati Mission Sub Center along ke nangli non mat in charge lola sin nangli hin pan nangli pan karji alam thela han no dak Koilamati Sub Center bang monduli ko ando ma fellowship ko ando labang so nangli klar dak pen thanita kardom katchunel la pen KarbiAnglongLIVE kelang rak to an nili sepachini kelang no ada itung Koilamati angkang Baptist NKB Christian itung kado we monduli ne kebdo la pen fellowship lagi kerja lang amai pulo ladak mondul fellowship ini do. Anwadi komentu ni kan sub center. Labang so sub center kiseng pun lagi 2011 an. 2011. La NKB yang kang bong la sub center long ko ando. Ni tum don mat NKB yang kang bong pen ke sub center long lian bang do. Long pian bang do de. Ente labang so. Ki kili doan pen nang pakai ya pat. Wah pansi pudak kanting yang mana pan pudak kali lapu yo nasi saya lo pupus orang itu pan thang yang tak kita ang kita rong kita ang lagi kita ang pudak mangga ke me ke coba kaya itu lagi dia 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 tu tentang monsam dan lagi ba lake monsam itu ke kisah ada ang pan pudak kali lu munir ke do pen lalu jadi di pangkam pen tu lagi lalu senti tentang apa itu datang lapen langroi lagi ke rekam kain udah rekam buan kan percayaan ini cepat ini lagi kita Koilamati pen Samsoningti KarbiAnglongLIVE Tandi pini prime time abirta bangkila pansi kang tonik lo do mit hak me kardong